encouraging over Kongtang, Masai, who is high victory to Masi Natan, I call Upashule late. Manipurgi, Hanana Kanbatai, I call she, I call Labak, Sedashida, I call she, Mito, Junction Labor, my arms in a Lahatana, I call Hingbam, Sung Shiva, I call existential threat never called the Torishe. And a high existential threat seat, Mapandaki, Junction Labor, Mito, in generally, Madu Yam Sangre, how it is to live here. Adana Masi, I call Tenari, but I think it's a Yamasi Yam Cantenare, I don't know how you see, like Mito. She comes on to the height 5,000, 6,000 Helemasi record to Wani, record not of me at Yaman and Lerambia. At the biometrics should log the bar, Aduga machine keep the Suyao, Coctom Lermani, comes on not about the borders, Yam the Polis River Zagan, Ariba, Morerum the Yamana, Hari Basita, Octana Moy Mayams in a Laga, I quite the illegal immigrant, Hagar migrants in Zinata, I quite the Kudum Java, Koigi, Kayhata, I quite Mutkiba, give him the later. And my says a government at University Yamna. Matik Sare, Tobham Toe, Tobo Masi Ting with Tingman Gray, Coin of Kanbadi. Yam Tingman Gray, Hausi Masi, Gamena Kangisi, Haujikata Kangapadona, Towi, Iran, Sito Kanda, Iran Sito, Matundo, Orangani, Hujiki, Changa, Iba, Koleva, Gasagi, biometrics, Kalok, Collector, Yam Kana, Torres, Adu Mamandi, Kokong, Mamasi, Toram, Mayamazo, Haiba, Yaure, Lau, Yaure, Matoviaure. Aduna, Masai Habi to refugee in a Tongana, Mayum Moigi Lamduda, Haitarene. Kayumba Iran, Totana Madu, Gomenki, Totana Madu, Iran settled to Tawangam, the Mayum Tadoga, Lanjena, Kambu to the Tangish and Akoida, Sangja from Loba to Nev. Maduda, the Equina, Tongan, but treatment of Maduki Tongan, Pitribiki and Avino, Kango, Mayama Malay. High refugee, not the Hujiki, La Aga, High Versing Durang, as I have Panbigiba, Drug Lalon by Yoksha Labor, Kulita, Yama complicated over process of ladies. As you can be murky whatever situation, the Hujiki influx machine Yam Hengalane. As it is the government, Yam timely action of Lora Mother, Chief Minister Naga, High Givedo, Yam Yanning, indigenous people sing the threat of Malay. Tobotabu indigenous Sikanano should the Yamuna Kanbam and the cabinet subcommittee Makalaga, me Umnas Hava committee, Semna Kotana Tore, Hare, Yam Pajare, the Haribo Potu, Hojik me Chahum Nimoina, deport over Harise. Lemo River 5,000 hen. Who comes on Kataki, who I be the over Madu deport on over process, Tauri, Tauribo process, a current expedite to Honingi, Aduga, high basing city Pizu in a song of Panati, Moy de Kodi attacked over some of the Lam Lover, Joy Tono, Song of Padusuyat, Kankatonova, Israel na Tauriba, Gaza, the Gata Ribasi, Moy me Hana Lejaram Bagado Tantoga, Moina don't pull up loan over Cineba, an international. Kari politics CD angamangam manangam meduni UN wagera amoigera haiba mayam hairaga su togoda baduna dum tawi but Manipur gi di aduga su khara khene Manipur di India government ka kari haitare Manipur di state amani India gi punamak si India na togoda bathabakni aduna Manipur lanchal ai basi taseng badi India the lanchal ai ne India government logoda bane ba danga sai su takpi ki ba tamona haibi ki ba India government sina hojik phawba da moi gi tawreiba Haitare Moina, local labor, Pibum Sida, Manipur, the Sayama Hela, Abasida, the government Koina, active Oinaga, Tabak Tohaning Badu, Ito, the Bado Man, Bamatito, the Chief Minister Nadihaya, Pazana Tori, the Asak Woman Honori, I coin Honori, Tori High, the Tori Badu. Tauri Hibadu Kakine Koina Taris, Tangish and action the Yam Udi, Aduna Hujiki, me Changa Navagi process, whom Tadokre Haja, the Amna Tapidukarigino, High Basing, the saying the refugee status, the Moy Labiaba port or the Bradus Koyi and Bataiva. And what I say the refugee of a terrorist in a Lapo Regadi. Adu the Moyam, the Koina Kaidobagi, tolerate Togduino. Adugo badudi khar ai khoi sagi protection ama darkar le na ai khoi han hing batai ai khoi gi lamji kannaba ai khoi hona batai adra mitop na chahatna chai asu koi ra base khoi tore hojik ta da government si khangak pa dong na tore ana tore base hojik ngasai habi ri badugi point du da khumjage ba thangai sengna government na tore base yamne encouraging oi aduga posi ai khoi ne yengba kanda khare hena phajana tawani cabinet subcommittee duna kadai bhawa to cabinet subcommittee do ngasai yauri ba chairman hoi ba the question channel lay Madu Sida meeting of the Yaudo mini cookie. Adu Madu Yamna impartial in a Torokane, so Kali New Mayama, Laramgani, I coin a Kanga government keep policy with the Laramgani, I quite it to not Tawaningi. International Commission of Jurists had NGOs, Geneva, Mark headquarter Leva.
yam powerful of NGO mo oina we have NGO sina thami wafam si Manipur Chief Minister na have illegal immigrant ma'am deport to nobody kontang local kani have gi wafam mo tham giba ikan kana dana ni gi manu da tham gi wafam ni have wafam si makoina Indian authorities sing dani yam kana yamuni irivasi deport was chumnagi deportation amu oina makoina ide moini ibada aikogi force deportation hai Nampuda deport over Kongtang in the local Panimasi Lali, Masito Gadu, Lepado Heaven. Kutamasi immediately any forcible return process could say in their government, Masi Indian authorities could have Lepado, I begi, Wapom, I can offer Mamatabi, Masigi Matata. Despite Moibu forcibly Halanbegi Mahuta, Makoida, Dakariba protection of the support could make bigger than Hadna, NGO Tamibu from the commanding be. Do not Tamiba from the NGO, do not Muna Kangde, Geneva, the lady was she, I Genevagi, nature, Yamuna Kangi, Geneva, the lady human, Wajiki, rights, Kari, Torbe, a lot of a group NGOs, Panga Lajani, and me whom I told a Tata, we can announce Geneva, Dungang, Genevazi, Asagi, United Nations office, so won't you like other. Masi adum aikoina chalasu Geneva da koitan tane ba si piraga dum to atia baibu ai ngonda koitan tana Geneva da chaka masi auta haibi adu tawe ba aduna Geneva da leiriba NGO singse masing khangdang khai lei NGO se aduna maduda tawriba hujiki haiba potu ai yamuna di khangjade adu bu moina haiba do sengna hairaba da kaita Manipur gi leiriba situation sigi reality si yamuna khangaga haiba nate aduna yada smaina Myanmar da conflict hoy Myanmar da tawriba si kamai toge bu democracy gi mayok Tauba, Sayam authority, military rule in the Maduki Mayok, the whole me, Mayamdu, Moina Tugai, Namtare, Maduda, type of changing democracy, Pamsaba, Kampune, Moina Law, Masi politics, international, can also wide. Aduna, Madame the Toroga, Jagomi, the Haibagi one, and the Moina Haidibo, Equina Yamna line and Lowbugi, not Tavida, Moina, Mapamarang, Kangana, Nanga Taraga, the Ashem, Badukarino, the Coin of Haibam Sangi, Aduga, Moina Manipur situation, she can't one Bamsang, Aduna. Manipur situation ICJ na sir CC matang sida pawong moi ICJ is the International Commission for Jury Service moi ayambana aikogi advocate kumba lawyer kumba adagi hana just kumbo iramba coaching da adum mi kharana toba mali mase aduga masigi international legal advisor ni haijari haiba haitare Mandira Sarma had been passing a photo if Wafam Z, Yam Manipur situation Z address or Irapagi Mo Pali, Masida Chumnagi illegal immigrants, Moji deport of Wafam in a Panda Maduk Nataba, Moji forcefully returned to Wadam. Sir. Started respond to Winnie sir allegations in a poser is Masida narrative Yamapu narrative Malay was illegal immigrant Mam Manipur Changaga Hosik Chadari violence Hosik Manipur the violence conflict the Yam Chowna contributor we have enabled Aduki Wafam Zis the Palizimadu substantive evidence late Sini Makoi Singina Makoi Mamse Hosik Manipur violence the Yahweh have a substantive evidence that the Caribbean evidence like the Moi Kangde have never done a tapadi, Moi Kangde, Aduga Moi Yamna one sided or Moi bias or Aduna Hariba group to Equina Yamkana Moina Hibawado seriously low way yard there, but Moi Tozuto, Moigi Matung the Kalimhau late have a Hujika NGOs, Matung the poor somehow late, but Moina now the Palau, I couldn't try the Kanavas in the domain and meet Taraga Mia Lakani, Moina Wakana Tadun, Tabudabu, Adugum Batuda Hide, investing to the Moina Hariba false allegations, Mayam do, Lali Aduga, why deportation the way we have to hack it on a table. Mayum the Halangi don't Halangi, but hope to never call that. Madu go making mechanism like New Mayama lay Aduna, high by NGO Dunangi Wado, Yamuna study Toraga, Tawunate, Aduga, Madugi do Ikoina Yamna seriously, learning the Tabudabu, Ikoina in the government, Shini Tauribase, Hibaduma di Manipur, making my Kaiti Kangan Bamadi Changi, Mazi political party lay basing Shinasu, Ate the government, the Hydras, my party leadership to the Hydaga, Moina Sutaway, and I call you lady, but yes, Masi cookie singidi, Moigi, Mikarana, from the Togana false narrative, Mayama's Hazandana, Moina, what I may am a lead, like Isandra Konda, Aduna, Sumaina Toga, Moina Hena propaganda, Hagadra, Budu, Madu, counter, Tono, Pazana, Togdabado, Adu
NGO थोड़े पोसे NGO ngangi अखोई मुन्ना खंगा ngang नते मधु यामना seriously लौदे हाइबदी नते बट आइना तौरिबदुदा अखोई मधु एक तौफम थोकते अन गवर्नमेंट लैब स्टेंड से याम चुमी मस्ते दुम तौबियो अदुगा मसे खरा एक्सपीडाइट तौबियो अदुगा हुजी हाइदनी गवर्नमेंट सु फील तौब माली अखोई की हिंगबगी एक्जिस्टेंशियल थ्रेट नि हाइरगदी यस मधुगी दु अखोई नाथोकचनब होनब ताई अदा नेसेसिटी हैज नो लॉ दरकार ले अगदी अखोई लो दु इंटरनेशनल कन्वेंशन में वायलेट तौरसु तौब याय लेरिबा डिपोर्टेशन की वाफम जे अखोइना हंदकना इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट अमसु मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ग मतंग सिदा अखोइगी अवाय अखुम मयाम अमदि थोकलई मसीगी एरिया जे अखोइना मणिपुर की कंटेक्स्ट का उब नतबा हाइदारे मसी नेशनल एरिया दा मसी याम चावबा जस्ट बियॉन्ड मणिपुर याम चाव इशू उब्रा हबरमदी ममांग जोरामथंगा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कन्ना हुनगी बाय इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ऑर्डर फाव इंगदबजे मिजोराम की चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा ने इंगदबजे डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम म्यांमार ने म्यांमार दगी लाखिबा रिफ्यूजी मैम से अमत तथोय ना हाइदना माना सिकांग खांगना मदुदा याखिदन इवन इखोई इलेक्शन रैली द फाव प्राइम मिनिस्टर ना मिजोराम द लाखो मतम द स्टेज शेयर तौरय ने तौहिद्रिबने अदवाई की एरिया दु द मणिपुर की वियोन द मसी यंगा कांदा म्यांमार द थोइबा थौदोक्सिना मरम ओइरगा अखोई मणिपुर हंदकी कॉन्फ्लिक्ट से एग्रावेट तवी प्रोलिफरेट तवी है इंडिया की होम मिनिस्टर हंजिन हंजिन पार्लियामेंट फोंदोखरे हंगी इंटरव्यू इकोनॉमिक टाइम्स लौबदुदु फोंदोखिब वाफम लेरीब म्यांमार की इशू म्यांमार की इलीगल इमाइग्रेंट मैम मणिपुर चंसल वाफम से बियॉन्ड मणिपुर मसी अखोइना येंगबमा चंगब्रा हाइबगी वाफमदुने कई हेबिनिंग मसी मणिपुर की इशू नत्रे ngसाइदनी इंडिया की इशू भाव नत्रे मसी पृथ्वी की ओबे इशू ओरे मरमदी ngसाइगी हारिबा जेनेभादा लेरिबा आईसीजे न बोइरो अमन बोइरो तौरइबा मयाम मोइना तौरइबा देगी मयाम पृथ्वी पुनमना मियेंग चंगइबनिना मसी चुमनगी अखोइगी मणिपुर खकी ओइने येंगबा याररोय अदुगा बियोन मणिपुर इदु याम चुमे अदुगा मणिपुर द थोकपगी वानी सोल्यूशन जिदि मणिपुर द तौबा ngमक्त्रबनि सही अमसे ngमक्त्रबनेबा अदुना मसी इंडिया गवर्नमेंट की सु मागी तोंगानबो पॉलिसी लेजरमगनी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से अखोई याम कन्ना मतुमदा नैनरुबगी दरकार बुदी लेते अदु मसे अखोइना येंगबदा हुजि पाउदा यामना अपेनबा हाइबदुदी ओइद्रे युमदोनरिबा लेबाक लोइनमक इंडिया का रिलेशन से अयामना फत्रे हुजि लेरिसे अदा म्यांमार सिटी पार्टिकुलरली मणिपुर गा अखोइगा सी अखोइ म्यांमार गा अखोइगा सिटी थंगना लेरबनिना तौरिबा पोसी के हौरकफमजि मोइदा लेबनिना अदुगा मोइदा लेरिबा मिलिटरी की गवर्नमेंट सी इंडिया ना सपोर्ट तौदब गवर्नमेंट अमने नाकोइना ना माना लोन की ट्रेड कई हाइतारे कमर्स की ललोल इतिकी दे येंगागा इंडिया ना मदुदा पैसा खर थादरगा तौगेना खलंबा थबक्ति लैबा दादु लैना लंबीगा सेमदना कोतना मदुदा पैसा थाददना म्यांमार सिदा इंडिया की इंटरेस्ट याम लैयबा अदुबो हौजि मागी डेमोक्रेसी दु लोइगिदना मिलिटरी की जुंता दु लाखोदगिदी इंडिया सी नसाइगी मधुगी मायोक्ता लैबा मीसिंगदुदा सपोर्ट तौबदोना तौय अदुननी हुजि फावदे खोइना खंजबदी मसी इंडिया गवर्नमेंट ना मसी फावदे हुजि तुमिन लेरिबसे कइमता नतेब इंडिया सी यामना अचौबा दिलेमा अमदनेब अदुना हौजि लाइबा पोसी मणिपुर की वांगमदे येंगभम थोकरा हाइबसे याम येंगबा ताय अदुना गसा हाइनरिदुनि अखोइगी लेरिबा पोसी असेंबदु सिनिनेना अखोइना उत्पा मखक चंगिबसे अखोइ वाले अदुना मसीदी थांगै सेंना पॉलिटिकल कई हाइतारे डिसीजन अमा इंडिया गवर्नमेंट की अकनब डिसीजन अमा लौबम जथोए मणिपुर गवर्नमेंट की लौबम थोए अदुगा हौजिक लेरिबा एनजीओ सिंग कमा म तौदो मोइबो लान लौरुबै वादी नते अदुगा मोइदुदी तसेंना हाइरबदा सुम लाउबगी वानी पृथ्वी से लाउनरिदना लाउनरिबा खुदिंग अखोइदा थोइना मदु सोकदबा अराउबा खर लै अखोइदा थोइदौना सोइदबसु लै अदुसु अखोइ खनबा ताय अदुगा थाइ सेंना खरना लाउरे ने अखोइना मदुदा पंगतोक तौबगी दरकार सु लैते अखोइगी तौगदबा पोतो मयेक सेंना तौबम चंगे अखोइ मणिपुर की लेरिबा पोछि मीना लाना लौरे कांपु खरना मसी मोइना पैसा पिजरगा तौबनी खंगदे मोइना सेरान तुरान हाइबनी खंगदे तौरे तौरिबसिंगदु मीडिया दे इरे नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया दसु खर यावरे अदा हाइबा मोइना लेखिबदो अखोइ मदु काउंटर तौनबा अखोइ सु होनबा तारे अखोइगी असेंग अखोइ दि मथि थे होनबा ते मोइदा खंगनबा खक्तने अदा अखोइगी लाइब याम थीबसे अखोइगी लेरिबा मीसिंगसे मत्रिन से मैतै रोंदी याम फजा फजा ngangi adum hainai asomda sengna khanganba ngamdabra asini adumadi aw haidi congress ki party da congress yawiba mi singna swaida ngangi to congress ki leader sing to da kangan bio communist ki leader sing to da kangan bio mai magi leiriba leader sing to khangal laga cpi अखोइगी असोमदा पब्लिक ओपिनियन दा अखोइना सागत पे याय अदुगा इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन गाइना तौबदुदी कनानबु अखोइदा मदु अखोइ खनबबुदी याय
मदोमदा नते अखोई असेंबदु खंगलगा अखोई हिंगनबा अखोई करी तौदगी दु लेपकदबनेबा अदुना अइना हाइजेबा तंगाई फदबने अदुगा हुजिक मणिपुर की वांगमद तौई हाइबदो अदुमदि याम चुमे अदुना मदु अखोई सेक्शन बता अखोई मणिपुर की वांगमद तौरकदब पोतु अखोइना करी तौबा यागे दो अदुनेबो हुजे अखोइना यामुन गेंगदोइसे अना मसे मणिपुर खतदा कन्फाइन तौगदब नते अना गवर्नमेंट किसु यामना अकनबा विल पावर हाइबा हागेद्रा यामना डिटर्मिनेशन अमगा लोइना एक तौबदो तौहन्निंगी मोइ तौरीदि हाइरिको अदुबु थबक्तदि युदे अदु हेना एक्सपीडाइट होनिंग फोर्स डिपोर्टेशन गा हाइरिसिदेबा एनी डिपोर्टेशन पुनो फोर्स पाहाइदा हाइबे वानी होय लालक्तुदा चंगरगा मा मीना हाटकेन तानरगा आइना लौरगा नंग हाटकेन तानरी मीदो अमु पीबा अदु यादे हाइबे वानी असोमदो म्यांमार गी लांत अदु नत्तेबा पोति रियलिटी दो अदु खंगन गदबने बे कोइना सिनी लेजे मुइ लाइदुदे खोइ सोमदो हुराम लाइगो खोइ सोमदो लांताबा लाइबो मीदुबो अखोइना नाथुकदि कमाइ नाथुकनी अदुगुंबा लैयबा अदुना हुजिकिसी तसेंगमदि मणिपुर की वांगमददि लेरे इंडिया गवर्नमेंट की वांगमद लेरे अन मसे अखो इंडिया गवर्नमेंट वी शुड ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन इंडिया गवर्नमेंट अदुनेबे कोने हाइनिंगिसे ओके मसे तंगाई फदबा अमनी एट द सेम टाइम वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन द अखो की मणिपुर की नैरेटिव अमा मपुंग फाबा अचुम नैरेटिव अम थमगी तंगाई फदबा लै हैबा वफम थमी मथंग